ku buryo wowe warongorwa n'abagabo benshi. Byatari. Abagabo 50 w'abapevera. Ariko uratubeshya. Abagabo 50 bakujyaho mu ijoro rimwe bose bakakurongora. Ahubwo se urashaka kuba uwa mbere ngo nguhereho uzane n'abandi 49 basigaye. Wowe uri kwimubona mpuzabitsina ryari? Umva. Nk'amezi 3 cyangwa 4. Gusa nayirara koko. Bibaho umuntu nkanjye. Yo, ituru ya saa 11 iraryoha nshuti yanjye. Mu gitondo. Umva. Ya nkoko na kakanyoni gatangiye kuvuga ngo nzwi. Yewa wigaragura urya. Yewa iriya turu bari wane. Bishaza kuvuga ko kari akantu utagomba kugahomba. Ntago nagaciko. Iratura mu gitondo. Yewa gatera ishabo. Akwazi kose neze koko we. Arise umeze ute? Meze neza. Waburiye he? Yego ko mana yanjye. Narabuze se ko mpara ahubwo wese. Kandi abantu inyota arabishe. Nje kubamara inyota basi. Twebwe abagabo ntabwo dushobora kurongora abagore benshi. Ntabwo twabishobora ku munsi cyangwa mu ijoro. Ariko baravuga ngo burya umugore ashobora kugira gutya akarongorwa n'abagabo benshi. Ese nibyo? Yego. Amenka rero twese. Ku buryo wowe warongorwa n'abagabo benshi? Byatari. Ngaho noneho tumara impungenge. Nabahe bagabo bashobora kurongora mu ijoro rimwe cyangwa se mu munsi? Nkwagushyiraho inteka akavuga ati akiriye amafaranga rwose. Akira amadolari miliyoni 100. Akiriye amafaranga runaka. Nabahe bagabo badashobora kukurongora mu ijoro. Wagushyiraho nk'intego tubwire. Njyewe ngereranyije mu kigero cyanjye. Nuko magaze hano. Wenda nka 50 ku. Mpaye nka tuba twese kanirukanyira. Ngo iki? Abo ngabo. 50 pevera umva. Yewana. Ubwo uko nabigenza birandeba ariko njyewe icyo nzi cyo nuko abo ngabo nkubwiye 50 buzuye. Ku munsi nabapeva. Abagabo 50 w'abapevera. Ariko uratubeshya. Abagabo 50 bakujyaho mu ijoro rimwe bose bakakurongora. Ahubwo se urashaka kuba uwa mbere ngo nguhereho uzane n'abandi 49 basigaye. Arisa nta bango ufite nta hantu dukinze. Naryo. Umukobwa ashobora kuvuga ati giye mperuka imibonano mpuzabitsina nka nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'amezi 3 anatanu. Wowe uheruka imibonano mpuzabitsina ryari? Umva. Nk'amezi 3 cyangwa 4. Gusa nayirara koko. Bibaho umuntu nkanjye. Kubaza akantu we. Ati gute rero? Ihangana umukire. Nihe turi kuryohera? Nihe saha wumva warongorwa ukaryoherwa? Yo, ituru ya saa 11 iraryoha nshuti yanjye. Mu gitondo. Umva. Ya nkoko na kakanyoni gatangiye kuvuga ngo nzwi. Yewa wigaragura urya. Yewa iriya turu bari wane. Ariko kiratura riryoha cyane mu gitondo saa 11. Kubera ko mwese mumeze nk'abari mu mavuta. Umugabo ari kuva mu dutotsi n'umugore ari kuva mu dutotsi. Kubera ko umubiri uba waruhutse. Umeze neza. Sibyo? Kuko umugore bava mu bitotsi, umugabo ari kuva mu bitotsi, imibiri yanyu yejejwe. Umeze neza. Njye mbyita kwezwa ko mumeze neza nta shitani nta n'ikibazo. Kandi noneho hari ahantu ubu navuga ati umugore wanjye ntago ndibuze kongera kumusubira vuba. Reka ngire uko nigenza. Utaza kongera gusubira nijoro. Nimugoroba. Tugiye mu kazi. Bishaza kuvuga ko kari akantu utagomba kugahomba. Ntago nagaciko. Iratura mu gitondo. Yewana. Karerega burya hari akantu nshatse kwibira abagabo cyangwa se abagore bajya bavuga yuko ari akishaba kari agatera ishabo. Akwazi kose neze koko we. Bazi ko wasanga ari byo. Umva nibyo. Kubera ko hari uramutse ukakoze ntabwo wagira gutya wajya n'umushiha ku kazi ntabwo wagira gutya. Nta mushiha, nta bibazo, nta stress. Yego. Reka ze nkubwiye Arise. Uranyemeje. Bakwemeje? Sawa ubwo wemeye. Ni Imana. Reka ze nkubwire urakoze no kuri ngendo rwose bwakira bugake ndamutse ngumanye nawe reka nguhunga. Ntabwo nzagushakira undi munsi. Sawa nawe urakoze cyane. Turabashimira abantu rwose mudukurikiye. Sawa. Yego. Ciao ciao biye byiza. Ariko uraryoshye. Uburyo umuntu akubonye no kwimana. Yeweka.